Pozdrav, ja sam Igor i dobrodošli u moj podcast. Prvo, hvala vam na vašem vremenu koji ste odvojili. Znam da vam puno znači i to jako cijenim, zato što ovo radim iz ljubavi i stvarno uživam u tome. Drugo, hvala vam na vašim pretplatama, to mi puno znači i daje mi energije da mogu nastaviti dalje, imati još puno dobrih gostiju, puno novih tema i puno zanimljivih podcasta. What we do here is go back. Dobro večer, dobrodošli u 20. po redu podcast, a sad se nećemo gledati, da ću spustiti ovo da se ne vidimo. Okay. Da, dobro večer u 20. po redu podcast, s menom je večeras Vlatko Štampar, komičar, Vježbali smo arhitekt, Međimurec. Međimurec ili Međimorec? Međimorec, da, pogodio sam. Pa nisam, ja sam iz Koprivnice, bilo bi. Koprivnice. Bilo bi čudno da to ne znam reći. Vlatko, ti si poznat po stand-upu najviše. Da, to je nekak najviše ljudi gleda nastupe. Puno manje ljudi me gledalo kako radim u uredu, tako da to puno manje ljudi zna. Tako da, mogu reći da sam sad najviše komičar, pa arhitekt na ledu. Da, a kak je to krenulo? Misliš sa nastupima i sve to skupa? Da, s time, kad si otkrio da se s time želiš baviti? Sve skupa krenulo, mislim, u osnovnoj školi dok je... Trebaš naći neke da budeš zabavan curama. I onda imaš cool klince, pa imaš pametne klince, pa imaš ovo. A meni je bila fora, dok pročitaš neki vic u 24 sata ili kaj je već bilo prije, i dok to veleš nekome, smiju se ljudi. Da, i super ime. I onda ispadneš faca i super si, bar na 2 minute si super. I onda mi je to bilo fora. Meni je bilo napraviti zadaću, ali naučiti bar 2-3 vica sljedeći dan za školu. Veliki odmor, 2-3 imati spremno u arsenalu. I tako je bilo kroz osnovnu školu, u srednjoj mi je bilo stvarno, mogu sam sat i pol, 2 pričati viceve, zabavljati gripove, raditi budalu od sebe. I jednak, ne znam, početkom fakulteta, onda je to krenulo, otvarala se neka udruga mladih u Varaždinu i pitali su kolegu i mene ako bi napravili neki stand-up. Mi smo kao znali neke, gledali smo ove stranice, Robbie Williams, Zvijezde i to, i kao možda bi mogli, i svaki napisao svojih autorskih pol sata otprilike, ubacio neke 2-3 vica, preradi ko da se njemu dogodilo. I za prvi nastup dosta ok ispalo. Prijatelji, lokal patriotizam, cuganje, malo ovo, Pelinkovac, svi smo si super. I to nam je dalo malo krila da krenemo dalje. To je bilo 2007. u 12. mjesecu. I onda je bila pauza od kojih pola godine. I u 9. mjesecu 2008. smo došli u Zagreb u Prgeraj i krenuli prema večeri. I tamo sam krenuo onda svaki ponedjeljak nastupati. Drugi nastup mi je bio recimo najboljih, jer je prvi bi prošao ok, i onda čim je prvi prošao ok mi je bilo super, ja ću... Da bi se krila. To je di Amerika, idemo, ja sam spreman, koga treba nasmijati. Ti su ti ljudi koji su tužni. I onda sam se sam sredio kao drugi nastup u Čakovcu. Bilo je dosta ljudi, čak 40-50 ljudi u nekom kafiću. 40 minuta je trebao nastup, ja mislim 40 minuta agonije, niko nije slušao. Dernjave, užas, 40 minuta baš lošeg nastupa. I onda sam malo se sabrao i skužio da ipak mi treba više od jednog nastupa da neke napravim. I to je to, krenemo u Zagrebu nastupati, sam sam nastup i to je to. A ja te sad moram prekinuti zato što sam ja napravio sad jedan fail i nisam stavio kameru da snima dugo. Mislim, znači gledatelji malo ispričati. Moje nepripremljenost, ali zapričali smo se malo previše. Pa to je to, šarmirao sam te, iskomentirao sam ti kuhinju i to je to. Ko arhitekt, što kažeš? Ako nazovete odmah, kad se sastavljamo opremu, možete nadoći ove predivne zavise za cijenu jedne, 2 su. Znači imamo 2 opcije, otvoreno, znači možete pogledati vani eksterijer samo jednim laganim pokretom ruke, ili držati spojeno ko da je jedna velika ploha i ko da, imate novaca za jednu veliku komadu bez 2 manje koje su trebali spojiti prodavačice, jer im je to ostalo od materijala. Biti majka je radila zavis. Ako znaš da će me pokopat fora, onda... Kao, mama mi je to radila to. Dobro, majka će biti sretna, da si, barem da si primijetio zavis. Ne, super. Moja mama isto šiva zavisi tu i tam, kreativno. Šivala je meni zavisi dok sam dolazio u Zagreb. No da, a kak je to bilo kad si došao prvi put u Zagreb? Pa super, makneš se od doma, sloboda, Zagreb, malo si se znojio, si dobro.
Kaj, jesam stvarno? Čini mi se. Se kucnemo. Zavisi. Kako je bilo? Super je bilo. Jer makao sam se od doma, došao sam u Zagreb i na faksu si super ti uopće da si došao u drugi grad, i druženje, i puno više sadržaja, i svega, i prijatelji, i sve skupa, boom svega živoga. I nije mi, onda još nisam ni kretao sa nastupima, nego nisam ni očekivao da ću ikad završiti faks, nego kako je to krenulo sve teže, faks imao 500 obaveza, mi je bilo, onda sam, gledaj, ti mi napravi, ja sam znao crtat dobro, to sam naučio dosta dobro u srednjoj školi, matematiku, koliko sam dobro znao crtat, toliko nisam znao matematiku i neke druge stvari. I onda sam se krpao, treba tebi nacrtat nešto za ove vježbe, ja ti nacrtam, ti daj riješi ovi brojevi su mi čudni i neki se događa. I onda sam preživljavao iz tjedna u tjedan, kao iz petka do petka, kao da sve sam ja to napravio, ja kužim te stvari. I onda dok sam preživio prvu godinu je bilo rekao, pa možda bi čak i mogao onda ovo nekako odgura do kraja, ako sam prvo i nekako uspio riješiti. I tak, i sve redovito, 8 godina kasnije. Samo 8. A dobro, prošlo si, znači nisi upao izvanredne studente, ali tako? Ne. Ti nisi bio izvanredni? Nisam bio izvanredni. Onda jesi redovno? Pa redovno sam to. Znači u roku, sve je bilo super. Bilo je par vremena koji sam stvarno, baš nisam pohvatao sva predavanja. Mora se ponoviti, pa to je bitno. Da. Pa ne možeš sam tako, proletit kroz to bez veze, ništa ne zapamtiš. A kak se pripremaš za nastup? Imaš tremu prije nastupa, kako to rješavaš? Ne, to sve dolazi prirodno. Mislim da je priprema mislim da skoro svaki komičar ima isto stvar, čim je neka malo naznaka nečega da bi moglo biti smiješno, zapišeš ko premisu, natuknicu i ne znam, onda imam zapisano tih 50, 60, 80 nije bitno i svako malo ih pregledam, ovo ne znam, ovo nemam ni pojma što je bilo smiješno, ovo je bilo prije 3 mjeseca, nemam pojma, samo da si malo ih u glavi proroštam i probam do nekada napisati kako bi fora mogla ići. Prije sam pisao fore, napisao sam cijelu kompletnu foru od rečenice, od riječi do riječi, ovako, ovo ću tu, onda se ovo događa, onda ovo. Najsigurnije sam se osjećao, ovo bi trebalo biti smiješno, to pričaš, mogu se flaše padat, ljudi, dernja, ne, sam ovo ću reći i to je to. I onda s vremenom sam se malo naučio upustiti da ne mora biti skroz napisana fora, može biti gotovo 70%, 30%, pa dobro, 30% improvizacija, da. Jer najbolje fore se desi s improvizacijom, dok ne znaš u kojoj strani će te publika odvesti njihova reakcija. Dok se ne smiju malo prejako na neki čudan dio, super, onda još malo zaoreš dublje, još dublje, a to je teško napraviti doma u dnevnoj sobi, sad će se smijeti ovome, i onda će se još ovome smijeti, ja mogu sam prvi dio zagrebati i onda držati fig da će dalje proći ok. Da, naravno. U kojem trenutku si skužio, znači, ok, želim se s time baviti, krenulo mi? To je neka kao baš odluka je pala prije godinu dana, gdje je nekak mi posložio sam se u glavi, radio sam istovremeno u uredu i poslije posla onda još odrađivao nastupe i puno obaveza i svega toga, znaš i sam sve kako to ide, ali ako radiš neke kaj voliš, ne kužiš da je već 12 na večer i da možda još jedan sat bi mogao sat i pol, tako da trudio sam se čim više gurati jedno i drugo. Zahvalan sam da me cura nije ostavila u tom trenutku, jer to je bilo stvarno obaveza i tu i tamo volim te puno, još uvijek smo skupo, ok, super, ok. I prije godinu dana sam dao otkaz u firmi, stvarno je bila super firma da skužim da nije to, jer super je šefica, super ekipa, super projekti, super se sve radilo, ali sam osjećao nekako da mi je tjeskovica, svako jutro je bila tjeskova. Mogu bih možda korisnije potrošiti 8 sati na neke koje stvarno volim i vidim da možda nekome, ako sam nekog razveselio na 2 sata tu večer mi je korisnije nego da sam crtao prozore za nekog investitora za kojeg me nije baš briga, realno. Da, znaš se ipak u ovom. Reci, ti surađuješ s ovim dečkima iz Line-upa, to jest, sad sam krivo rekao možda, ali vaš projekt se zove Line-up, ako sam dobro shvatio. Da, to smo krenuli smo prošle godine u 9. mjesecu. Nas četvorica, svaki radi grup, zajedničke večeri, svaki po 20 minuta, ponedjeljkom u Saksu i utorkom i sredom se mijenjamo, svaki ima svoje one man show. I čisto ljudima napraviti neki paket stand-upa i ljudima ponuditi da znaju dok se desi nešto pod line-up komediji, nazivnikom, imenom,
da znaš da je kvalitetno i da je smiješno. Ljudi danas ni ne znaju, malo se razvija stand-up i ljudi počnu kužiti da to nije samo neka krčmarska zabava gdje je frajer popio 5 piva i počeo psovati i svi su se tome smijali, ali treba se još razvijati. Danas još uvijek ljudi idu na 20 deka stand-upa. Moraš na stand-up. Ko je? Stand-up. Ili dok ljudi zovu za kafić neki angažman, trebamo stand-up. Koliko? Da bude smiješno. Sad vremena da je smiješno i između da prodam puno pive. I to je to, može. Ali ima se najbolje to kad sam te rekao, najbolje je da neko dođe, pogleda i onda prenese neku medalje, da stvarno je. Da, bilo bi zanimljivo da stvarno su sad počeli raditi, recimo, donekle, možda sam ja neobjektivan, ali jedan brand. Preko online-upa. Pa da, to nam je neki cilj da se s vremenom da ljudi skuže da je, mislim, glavna neka stvar mora biti da je smiješno i kvalitetno. Možda se to budu desili skečevi za godinu dana, možda sitkom, nemam pojma, govorim na pamet, ali samo je bitno da se osjeti da je neka pozitivna vibra, da se družimo i da radimo neki imamo zajednički cilj i da nam je bitno da je kvalitetno, nije najbitnije koje je svakom poslu, ako ideš prvenstveno za zaradom, nešto se između 10, izgubiš neku jasnu viziju koju si imao prije, nek se krenu. Ljudi rade hobi jer mi super radi hobi, niko ne skuplja salvete kao obogatit ću se novim salvetama, dok se zarolam, bit će ludo, nego skupljaš salvete jer voliš skuplje salvete i nakon 20 godina skupljenja salveta otvorit će muzej i imaš najviše skupljenih salveta ikad na svijetu. Da. Tako jednostavno se desilo s ovim, bilo mi lijepo nastupati, sam je nekako preraslo iz hobija u poslu, nije da sam planirao, nije da sam, znao sam da ću to raditi, kaj god da radim sa strane, da ću ovo nastaviti raditi. To mi je bilo nekako u glavi. Dobro, da je dosta pametno, ima si stabilan posao dok nisi shvatio da ovo stvarno može ići, onda nastavio s tim. Da, i to je bilo, mislim, super da sam imao tu šeficu koja je bila dosta fleksibilna i saznala za stand-up i čak su bila na nastupima pa bilo mene nema šefice sutra do 12, jer putujem iz Splita, ali odradit ću subotu. I bilo nema problema, super, tako da. I to je bilo super da se poklopi dobar ured i su mi izašli u susret da je sad bio neki strogi šef od 8 do 4 si i još kasnije i neću ti platiti i ovo i ne bi si baš mogao priuštiti onda. Reci mi na nastupima, imaš koji onak neke heklere? Imaš neke neugodnjake koji su ti posebno ostali u sjećanju. Kako se s njima nosiš? Pa dosta, ne desi se baš, zna se onda, rijetko se desi na neko, mislim isto kako je stand-up relativno nova forma zabave kod nas, onda ljudi još nisu naviknu da, to je možda dobra stvar, da mogu vikat natrag ali se, već imaš spremno natrag za vratiti, to visi da li s dečkima, da li s curom, da li sam, nisu žene, to ne radi. Cure je rijetko kad možda ako su s frendicama pa im je fora, ali nikad nisu cure su rijetko kad zlonamjerni hekleri. Frajeri su više došli s 2-3 frenda, popije 3 pive, sad mora se nadovezati na svaku treću, ali obično ako se njega poklopi jednom, 2 put, svi se kao ne smijemo i dalje ok. Znalo se par po 10 da jedan put poklopiš pa drugi put, pa treći put, pa već publika plješće koliko ga izvrijeđaš, a on dalje mora sudjelovati. Ali sve skupa nekada je bila baš neugodna situacija. Ne znam, kolega i ja smo skoro batine dobili, nastupali smo u nekom selu u Zagorju. To je dobro. To je bilo, najmali trebali su kao stand-up. I mi dolazimo komičari, mi smo očekivali neku lokalnu birtiju od 15-20 ljudi, malo prožestimo materijal, dodamo malo psovku više, red 2 više, mađarice unutra i bude super. Dolazimo, to je hala pokraj nogometnog igrališta, unutra 300-400 ljudi, svi već dobro podšvasani, 8 sati bilo. Mi smo trebali krenuti 8:30, neki marijači sviraju, što je tradicionalno za Zagorje. I kaos, klinci hodaju okolo s gemištima u rukama, baš kaos. I prijatelj kreće prvi nastupat iz line-upa Goran Vugrinec. I on je Zagrebčanac, baš hardcore Zagreb i krene on pričat i dolazi do njega frajer, pijan, uzima mikrofon iz ruke i kao nezanimljiv si, hoćemo band. I mi ćemo se dole i poslije izlazimo van, razgovaramo pa ništa razgovarati s gazdom, bar da putne riješi, mislim nije osigurao minimalno uvjete, pijani su, ne znam, I van je 5-6 frajera oko nas, kaj ste dečki, kaj ste se došli tu preseravati. I neka dogovorancija, svađe i mu počnemo mamu vrijeđati do Gocka, mama ti je ovo i Gocka mama mi je umrla. Nije, ali da ga presjeće, da bude neugodno. I on, tak i treba. I on vidiš da ide u dublje i nekako se to izvukli van, probali dobiti neke novce, niš se nije dogodilo i prije nek nam izgrebu auto.
To je bila zabavna večer. Ali, hvala Bogu, rijetko se kad desi, obično stvarno ljudi dobro prihvate. Bude rijetko, ali bude za pamćenje ko ovo, ne? Znaš šta mi je zanimljivo? Čini mi se, možda sam u krivu, da nekako pomoću humora ovako možeš naći neke teme koje su ovako možda neugodne, da putem humora se ljudi vole osloboditi. Pa super je stvar ako neki element za mislim, pomoglo mi je, nastupi su mi recimo pomogli da neke prezentacije na faksu malo lakše održim. Zeznuta stvar kod prezentacije na faksu je ljudi znaju da si zeznu 8. slajd jer svi znaju kako bi trebao 8. slajd izgledati. Na nastupu baš nakon 8 minute ne znaju kaj bi se trebalo 10-9, mogu malo muljati i da se ne kuži kaj se htjelo dogoditi, ali nekom javnom nastupu pomaže nastupi, pomaže nastupanje, a humor je super za upoznat osobu, malo ga propikat. Tako da pitaš koje voliš jagode. Volim jagode, super. I znaš da za nekoga da voli jagode. Ovo možeš saznat nešto o osobi, samo plasiraš foru, jer samo vidiš reakciju. Aha, nije prošlo, kužim, ne kužimo se. A to može biti toliko suptilno u razgovoru, ne kuži se, samo lijepo je za razbit led. Nekad krivo procijeniš, nema veze da li se baviš 5 godina, 6 ili 10 nekim profesionalnom komedijom, ali malo se opustiš pa zaglibiš u neku prežestoku foru na preposlovnom sastanku i onda malo kao ne idem ja samo do WC-a. Pogotovo recimo teme kojima ljudi baš ovak ne bi pričali. Imamo osjećaj na stand-upu se uvijek malo otvore pa više se smiju. Recimo seks, malo neke gadne teme i to. Ja mislim da se sve može zapakirati, koliko god da je gadna tema, može se zapakirati u foru da bude smiješno, bez da ljudi pohvataju da je to zapravo neka gadna tema. Sam se mora ljude dovesti do toga da vide to isto kako i ti vidiš. Sve kaj komičari pričaju svim ljudima, to je sve kaj svi zapravo već znamo. Da, svi. Točno to. I svi to radimo. Ja ti uzmem ti to znaš i ovo znaš, ali nisi nikad vidio kako to skupa izgleda. I samo nekome predstaviš, isto tako sa gadnom temom, samo predstaviš nekak na nježno, ne može biti prva fora, seks, incest, crkva, ovo, a dobro večer, nismo se ni predstavili. Polaganini, prvo vrijeđam sebe, pa vrijeđam malo ovog, pa se malo družimo, pa smo si pa provjeriš, pa ovo. I nakon 40 minuta možda idemo u neku malo žešću foru. Da, tak negdje. A zanimljivo mi je kako možeš, recimo, kad ih lagano uvučeš, početi se malo ovak ismijavati, prvo iz sebe, onda iz publike. Da li ti se kad dogodilo da je neko baš onak to malo teže prihvatio? Pa zna se desiti da se neko, ili vidiš kroz cijeli show neke frajer ovake. Sad vremena on nije se pomakao. I ne smiješ se koncentrirati na njega, onda trošiš energiju na tu osobu koja očito se ne smije, očito mu ne valjam, ne mogu se potruditi, ovo su moje fore, najbolje kak ide, i onda se rađe koncentriraš na ove kojima je zapravo dobro i dati sve od sebe da njih ne smiješ. Da. Ali zna biti normalno, ako nekog pozove, ne ugodaj ljudima iz prvog reda, ali uvijek je to. Mislim, zna se desiti da i fejkaš reakciju. Vi gospođo u prvom redu s brkovima. Niko ne vidi gospođu u prvom redu s brkovima. Ja mogu izmisliti kaj god hoću u prvom redu. Kakva ti je reakcija, otklimaš ili su dobro, ali mislim, to je super zato jer ljudi se smiju neku reakciju koja se zapravo nije dogodila, a toj osobi nije toliko zapravo neugodno jer nisam realnu situaciju. Vidim gospođu da se znojite i ona se zapravo znoji. To ne bi nikad rekao realno jer vidim onda bi bilo stvarno previše neugodno. Ali gospođo, vidim da ste se obukli stvarno prekrasna boja haljine i ona ima neku žnje boju. Ljudi se nasmiju, ne znam kakva je haljina, kaj se događa. Čisto mislim, neugoda je super da se napravi kontrast pa da smiješnije bude još smiješnije, ali treba pametno. Treba vidjeti koliko možeš riskirati. Možeš ti stvarno neugodno odvući ljude, ali trebaš puno se naraditi onda kasnije da ih vratiš natrag. Ipak smo prijatelji, nisam loša osoba, sam se smijemo, nisam to razmišljao. Šalim se, tvoja mama nema brkove, Da, a da li imaš osjećaj da se od tebe očekuje, recimo ti si sagradio taj imidž, znači ja sam stand-up komičar. Ovako ljudi kad te prvi put upoznaju da očekuju tebe da budeš stalno smiješan, stalno baciš fore i to, da li ti to možda ponekad smeta ili? Da, ponekad, da. Uvijek ljudi očekuje da si nekak, znaš, dok je tišina, svi te ovak... Baci fore. Ali ne znam, mislim, ljudima bude više čudno zakaj nije stalno smiješno, ali to je kao u svakom, mislim, normalnom poslu. Da. Mislim da su komičari više i smiješni u normalnom, u civilu, dok su više smiješni nego normalna osoba, ali koji svaka normalna osoba si isto depresivan, isto loše volje, isto si ljut, isto te živiciraju iste stvari.
Samo ovo znaš ponekad bolje prezentirati. Samo to onak iskoristim, ovo ću iskoristiti nekak za nešto, ono. Hvala Bogu pa imam taj katalizator pa to nekak mogu unovčiti, evo kad to je što me naživciralo. Neki ispušni ventil si nađeš, a to je... Koristiš kad Forest nastupa tak nekako ovako, u civilnom životu? Ne. Ne, to rezerviraš samo za nas. Zna se desiti da je neka fora koja bi mogla biti premisa za foru, ubacim u razgovor onak 2% fore, kroz neku stvar da vidim kako će ljudi, da li će im uopće biti poznata stvar, poznata činjenica, da vidim kako će reagirati na neku, uopće neki začetak, zametak fora. Ako bude na pola, ako probam tako 5-6 razgovora da niko ne reagira, ni ne trza na to, onda rekao možda je problem, možda je to meni smiješno zbog nečega, jer sam je meni smiješno. Da. Neko nešto pomiče. Nije na krovu, nadam se. Gdje ona purica? Puricu si kupio. Ne, to je, da. Htio sam te pitati sljedeće. Koji su ti uzori? Spomenuo si Robina Williamsa, mislim. On me dao, on je među prvim stand-upovima koje sam gledao. Robin Williams i Eddie Murphy, Eddie Izzard, oni su bili prvi. Trenutno mi je jedan od dražih mi je Dylan Moran. Nekak mi po stilu, po načinu, po prezentaciji, po materijalu. To mi je on trenutno kao nekih kao stand-upovskih uzora. Mm-hmm. I Arnold Schwarzenegger, normalno. Uvijek. Nisam gledao ni njegov stand-up. Ne, ko stand-up, čisto kao motivacija. On je... Aha, sad. Šta je sve uspio napraviti u toliko kratkom vremenu, to je čisto ta vizija koju je imao, to skidanje. Svi znamo kak je zapravo glumio i naglasak i sve. Ali, trebalo biti ono koliko rekao. Bill Burr, komičar, je rekao da trebalo biti 8 života da napraviš to kao on napravio jednu životu. Mm-hmm. Čisto ta. Čak i guverner. Sve. I sigurno bolje, malo ljepše zavise. Možda znaš skrojiti ljepše zavise. Možda njegova mama šivama ljepše zavise od tvoje mame. Ko zna. Kako ti se čini razlika između one man showa, znači kad si ti sam i kad nastupaš zajednički sa više komičara? Kako ti je ljepše dok dođeš doma, dok furaš curu ili dok si sam? Dok furam curu. Super. Ponekad mi je bolje dok sam sam. Točno to, evo ga, točno to. Sljedeće pitanje je bilo malo onak... Ne, mislim, dok je s ekipom je super jer si s ekipom i to znaš da će biti super druženje i road trip i zezancija u autu i vrijeđanje 2 sata do tam i druženje i cijela večer zajednička, pa kak je tebi bilo da vidiš kako su drugima fore prolazile. Cijela večer je puno više nekog druženja, a dok si sam, onda si sam, onda se voziš sam u tišini do tam i to je malo loši dio i još se pokvari mi se radio u auto, tako da imam baš 2 sata tišine gdje si sam sa svojim mislima, kroz snijeg, kroz gorski kotare. Jesi vrtiš šta je bilo, kome krivo gledao, ko nije skužio foru, zašto nisi dobro reagirao. Ali ljepše mi je, mislim da više posla napravim dok imam sam nastup, jer imam publiku na 1.5. Znači više napravim u 1.5 jednu večer, nego u 5 večeri po 20 minuta. Ljepše mi je bilo jer smo se družili i sve skupa s ekipom i lijepo, ali dok je cijela večer, nakon 20 minuta ja sam donekle mi je skroz ugodno da sam na pozornici i onda krenu improvizacije, druženja, može fora otići u neku stranu gdje niko nije očekivao, ali to se ne može baš desiti u 20 minuta. U 20 minuta uzmeš najbolje kaj imaš i idemo ove ljude rastaviti stolice, nasmijati ih i to je to, ja sam svoj posao odradio. Mm-hmm. One man show mi je 80% idemo odraditi, nasmijati ih, ali idemo vidjeti kaj se još može napraviti, kako se može poboljšati. Da. Dobro, razlika je. Imam osjećaj da ste, nemam osjećaj, nego realno to gledam, pogotovo vi dečki iz line-upa i ti, više ste popularni recimo od bendova. Se osjećate ko rock zvijezde i to ili? Ja to ne, mi uvijek tu imamo tu foru da backstage komičara imaš opremu od benda prije, pola kifla od nekoga, ne znam šta, i svi smo u panici, gledamo svoje, kako je tebi, imaš ti ideju, ovo ne znam, kaj misliš o ovome, ne, ovo ti je preloše. Sretno! Ali rijetko koji band, recimo, može privući publika koliko vi privlačite. Ovak, recimo, lokalni band i to. Ja ti garantiram to. Mislim da to čisto zbog stand-upera se počelo lagano razvijati. Koliko sad, više od 10 godina je prošlo od prvih nastupa u Hrvatskoj. Te mislim da se krenulo lagano, koliko pobrojali smo, bilo je na onom stand-up hire portalu koji konačno objedinjuje cijeli stand-up u Hrvatskoj, svi nastupi, od line-upa, od studija, od open micova, od svega živoga. Aha, znači stand-up hire, evo pogledajte. Stand-up hire. Nisam si ni frizuru pogledao kako. Možemo se sad srediti. Ja sam si oprao kosu i sredio sam. 2 puta sam si pravo kosu, pa nešto sam došao. 2 puta?
A kad imaš duplo više kose od mene, možda sad. Čak sam se šišao. Nisam za ovo, ali mi je drago da sam se ušišao za danas. Eto, super. O čemu smo razgovarali? Razgovarali smo o tome kako ste popularni. Koliko je nastupa bilo u veljači u Hrvatskoj, stand-up nastupa? Uključujući open mic večer i bilo kakve nastupa stand-upa. Procjena koja bi ti bila? Negdje 20-30. Malo više od 60. U Hrvatskoj. Točno to. Razvija se toliko da se desilo da imaš u jednom danu u Hrvatskoj na 4 mjesta. Znači neko goste u Splitu, neko nasmijava u Zagrebu, imaš open mic još jedno u Zagrebu, u drugom kvartu. Lagano se počelo onom granat. I kad je stvarno super. Da, biće to je loših dobro komičara, postoji. biće dobrih komičara, ali čisto ko filtrirano. u svakom poslu, ja mislim da će kvaliteta isplivati. Mislim, to je najbolje zbog ljudi. Ne možeš ti furat 8 godina jako loš nastup, jer zna ljudi da si loš. Svaki put dok dođeš raditi svoj posao, ljudi vide da si loš. Mislim da je sam nek se razvija, samo nek ljudi kuže da to nije samo 20 deka stand-upa. Stvarno ima dobrih i kvalitetnih komičara kod nas i mislim da je super da se razvija, da ljudi koji možda misle da bi možda mogli probati, imaju prilike probati. Imaće za 5 godina bit će 15 open mic večeri po Zagrebu gdje će moći neko u godinu dana napraviti puno više posla, znači moće karijerno napredovati 5 puta brže nego neko prije 10 godina. Ili u Mislim da je samo bendu. plus. Ili neko u bendu. Ili neku bedu. Bedu. Bendu. Nije samo da se baviš stand-upom. Baviš se i grafikom. Jesam dobro rekao grafikom. Slikam. Tražim se. Artista. Pa da, to mi je to ostalo iz osnovne škole. Nemaš prijatelja, pa malo čitaš viceve, pa ako se neko ne smije, još uvijek nemaš prijatelja dalje, pa onda malo crtaš i... Nisam volio čitati u osnovnoj školi, tako je krenulo. Onda sam precrtao ilustraciju iz knjiga koju sam trebao pročitati i onda je profesorica bila joj kako je ovo predivno i nije me pitala ko su bili likovi, šta se zapravo događalo u toj knjizi i onda je tako krenulo. Ma isto, kužio sam da mogu muljati, da mogu, nekome pokažeš crtež, isto će biti joj kako je ovo super i ne pitajte za neke stvari koje bi kao školski trebao odraditi. I dalje mi to ostalo, srednja škola sam opisao sam zato jer su imali neko crtanje. Ostale predmete ću odraditi, slušat ću hrvatski, povijest i sve to kaj trebamo odraditi, ali imaju crtanje kaj to će biti fora. Zanimljivi su ti crteži, vidim, među njima prvi koji mi je pao je Rob Williams, ali vidio sam i neke zanimljive aktove. Da, to mi je, fora mi je, čisto isprobavati. I ne, mnogo toga ima, ne sad, ne zbog aktova, vidio sam dosta toga crteš i stvarno mi se sviđa stil. Hvala. Nije ti predepresivno. Neki ljudi su rekli da je malo depresivno, ali meni je... Mislim kako im interpretiraš, to ti je kontrast tvoj, znači imaš komediju, onda imaš I smrt. Baš to. Čisto mi je lijepo isprobavati, prije sam crtao više olovkom, a to je stvarno oduzimalo previše vremena. A pastel je ovakav i napravim potez i napravim u 3 minute ovo što sam s olovkom radio 3,5 sata. I ljepše, osjećam se umjetnički je dok radim, je boja, i lijepo je, i muziku si staviš svirati neka i... Mislim, lijepo mi je raditi. Živje, bez brige. Reci mi, često na nastupima imaš motiv Milke, čokolade. Da, to pokušavam da Milka mi sponzorira. To sam te htio pitati. Do kraja života da mi šalju slatki poklon paket jednom tjedno na ulaz. To je cilj. Nekak se potrefilo da sam imao par fora o tim čokoladama i slatkom, jer trudim se napisati foru koju iskreno mislim, jer ona manje imam kasnije problema ako se nekome ne svidi, onda razmišljam pa zakaj mu se ne svilo, možda sam mogu drugačije ovako ako sam iskren, ako nekome nije dobro, onda se očito ne poklapamo, ima neko ko će ti biti bolji drugi, ali takav sam, to sam ja i je ga takav. I nisam sam zaboravio koje pitanje je bilo. Milka. Da, jednostavno... Milka napolitanke. Da, volim jesti slatko, uvijek sam volio jesti slatko i nekako se to provuklo kroz par fora. Tako da čak su ljudi počeli slatko nositi na nastupe, kaj je stvarno... Mislim, jako lijepo. Srame, jer mi dok idu fure, osjećam se neugodno, ali fora. Desilo se sad u Rijeci, cura je kao nastup, nije bilo više karata, ali smo uspjeli dogovoriti još neka dodatna sjedala i ona taman se javi, ja bi trebala neke karte, rekao nema problema, taman si uletila na dodatna mjesta, evo ti kod za karte, to još neki grupni popust, jer se više, kao ispeču ti buhla, rekao ne Kenija je sam dođe na nastup, super. I 10 minuta do početka šova, dvorana puna, te čekam iza, panika, neko kuca, dolazi iza pozornice, kao treba Vlatka i neka cura dolazi se reći ovakav pladanj, pun buhtli
još se puši s njih, znači tajmirala je, žena je tajmirala da dođe s buhtlama koje se, i onda smo se čistačice, vatrogascija ubili malo buhtlama prije nastupa, ubrisao sam šećer i na pozornicu. Svaka čast. Znači ti ne dobivaš grudnjake na stage, nego dobivaš buhtlama. Ne, slatko mi je, skoro sam zadovoljan. A nisi imao situacije da ti bacio grudnjake? Ne, to se nije događalo. Pa nadamo da se hoće. Ja, ovo je slatko. Moram par fora napisati o špeku, pljeskavicama i čevapima, čisto da ljudi počnu nositi meso i ne znam, tako neke... Ti Rubil Catering počne kucati na vrata. Da, neki malo, ma ne, ovo je stvarno. Mislim, lijepo je da se takve stvari događaju, da to imam i na nastupu for, da sam neću da zvučat ko žena u PMS-u, ali se lako čovjek osjeća voljeno. I to je stvarno iskreno mislim, jer lijepo je dok ti nekom, valjda kad nekom je drago da si ga nasmio, da mu je bilo lijepa večer. Lijepa gesta čisto to. Htio sam ti reći, znači, ti si stand-up komičar. Definitivno sam cijelo vrijeme razmišljao, ok, nemoj sad fore bacati pred njim i sve. Ali jednostavno zračiš tom energijom i ne mogu se obuzdati, sad me tjeraš na smijanje i to je to. Mislim da je taj tvoj... jednostavno imaš i taj oblik fizičkog humora koji prezentiraš jako dobro na nastupima. Nije samo do fora. Fora, ali to je sve samo da skrivam fizičkim pokretima i forama skrivam svoju bol unutarnju koji svaki komičar. Ali to je istina. Tako da dok se ugasi ovo, nećemo razgovarati o osjećajima i naravno da imaš čaj neki tu. Ima čaj. Pa ne znam, ne znam, to valjda od osnovne škole to isto krenulo, jer dok nešto fizički napraviš, i filmovi, i komedije, fizički humor je isto tip humora i nekak je najlakše ga je napraviš neku glupost, neki gag, ljudi se smiju, što uspiješ iskomponirati da paše još iz tekst koji pričaš. Mislim da je lijepo mi je ljudima plasirati sliku u glavu, bez da se one ne moraju pretjerano razmišljati. Ako ću glumiti neku bakicu, bila je bakica i rekla mi je moraš se maknuti s mog mjesta. Ja bih rađe rekao, ne bila je bakica i rekla i onda odglumiš tu bakicu, ljudima plasiraš u glavu sliku i već im je smiješno i dok ne stignu razmisliš šta se zapravo dogodilo, već si na drugoj fori i stalno je futrati ih stalno sa smiješnim. Jer znalo se, nema bolje komplimenta nego dok ljudi vele, gled 2 sata mi je prošlo kod 2 minute, jel te se smijati, bilo super, da, bilo je super, ali se ne sjećam jedne fore. To, super, ja sam, morate biti klasni, ne, kaj se dogodilo. Znam da je priča malo o ciganima, nešto je bilo o čokoladi. Mora htjeti prepričati foru drugi dan na poslu, ali ne sjeća se pola fore, to je neki cilj. Sad ću ti baš reći, na 2 minute, 2 sata. Ja sam se sad baš malo razmišljao, ok, mi još trebamo bar pola sata pričati. Pogledam, već je prošlo pola sata. Mislio sam da je prošlo 5 minuta. Ovo je loša fora koja nije uspjela. Meni se čini da je 2 minute tek prošlo, tak mi je lijepo. Da, ovo je ova fora koja nije uspjela. Sad sam stopirao. Rekao sam da sam naručio za 7 kuna, pa ne radi koliko ti pokazuje? Kasni ti. 5 minuta, 5-6 minuta. Recimo to, ok. Nešto sam te htio pitat i sad mi je totalno promaklo. Ček, pričali smo o fizičkom humoru, pričali smo o tome. Ajmo na sljedeće pa ćemo se vratiti. Ovo pitam svakog gosta. Serije i filmovi. Može. Koje? Serije i filmovi. Imam, recimo sad bi mogu reći neke filmove koje su svi kao gledali, a ja nisam gledao i onda su svi, Isuse, kak nisi gledao, moraš to gledat. Nijednog Kuma nisam pogledao, recimo. To je taj pogled. Ja sam pogledao 2, za koju kažu da je najbolje. Da, neke te kultne nisam odgledao koje bi trebao gledat, a od filmova i serija... Zadnje vrijeme koje su ti bili? Zadnje vrijeme koje su mi bile cool. Gledali smo Darkest Hour, cura, ja i ostali smo. Mislim, Gary Oldman mi je super i ovako od leva na profesionalca, ali super film, baš nam bio cool. Atomska plavoša, to nemojte gledati. Atomska plavoša, to... Nisam ni ja. Pa, ne, baš na pola. A od serija, pa uvijek mislim, prijatelji su mi od početka, od ikad, kad se sjećam, prijatelji i dalje. Mogu ih pogledati 895 put i dalje će mi biti cool. I dalje ćemo, možeš izanalizirati zakaj je ova fora bila toliko dobra, zašto ovo. I dalje, ne znam iz kog razloga, ali dalje se nasmiješ i znaš kaj će se dogoditi, ali mi obično kao komičari bi trebali voljeti Seinfelda. Super mi je Seinfeld, ali mislim, prijatelji, to je već valjda i neka tradicija koju s curom imam, pa su gledanje prijatelja, pa serije, da, to ti je to. Ali... Da, sad sam se sjetio, vidiš.
fore koje pišeš, da li ti je to većinom neki tvoj doživljaj ili je to improvizacija? Nisi mi sad skužio. Ne razumijem. Velim fore, s tvojeg nastupa. Dobro. Da li su se stvarno desile? Da li se stvarno desilo, da. Pa, recimo, možda sve skupa ima nekih 20-30% da sam nadodao neke stvari, ali radi dramatičnosti situacije, da bude smiješno. Uljepšaš, naravno. Ali svaka fora je počela od neke iskrene premise od začetka, a kažem, gle, ovo se stvarno dogodilo, to se stvarno dogodilo. Znači, neću izmisliti neku stvar i neki dan s prijateljem ja i on, znači, tako je se dogodilo. Onda to rađe izmislim toliko da stvarno je očito da sam izmislio da pričam o komaricu koji priča s veprom koji ima ruski naglasak. To je očito malo izmišljeno, ali, pa ne znam, negdje, pa više manje da. I ovo kaj je očito krivo je očito krivo, ali zna se desiti neka fora koji su ljudi, ovo je totalno izmišljeno, da je zapravo istina. To se zna dogoditi. Ali super da ne znaju koliki postotak je dodano, koliko je stvarno zapravo iskreno. Ali većina je iskreno. Ako moram pojednostaviti, većina se... Vidi se ko kad prepozna. U fori. Ova sa seksom i romima i koji dio? Da, to sam te još htio pitat. Ajde kad dovršimo. Mislim, velim, dosta ovak malo neugodne teme i pitanje neke možda rasizma i seksa i tak dalje. Da li imaš kad problema zbog toga? Pa, znalo se par put desiti da neko kasnije iskomentira kao da ok, lijep je bio nastup, stvarno smijali smo se, ali možda ne bi trebali toliko, možda ne bi trebali toliko psovat, možda ne bi trebali imati te fore o Romima, možda ne bi trebali imati te fore malo su homofobne, ali to je onak, od svih ljudi koji su oglavili, normalno da će se dogoditi nekome kome će smetati. Znam da je fora malo žestoka možda neka, ali ta žestoka fora u setu od 20 minuta se desila 2 sekunde žestokog. Čist malo da te rezne, malo da se desi sitnica, nije da će od 20 minuta pričat da stvarno bi trebalo njih sve, ne znam šta napraviti, na jedan otok i ne znam, nisu takve stvari. Ali, mislim, normalno da se desi, uvijek se o stilu, nekome ću ja odgovarati ko komičar skroz i sviđa mu se i sve, ali nekome ne pašem uopće, ne sviđa mu se ni to što s pokretima pokazujem, ne sviđa mu se ni glas, ni tematika, ni naglasak, ni ništa. Stvarno visi kako ima od individua do individua, kao tebi će se dopadati 5 komičara koji će meni biti dobri 2, možda, i obrnuto, stvarno ne. Moraš naći nekog ko ti je u ljubavi. Ti si iz Međimurja, naravno, Međimurje ima specifičan naglasak. Ja sam iz Koprivnice, pa mogu svoje zamaskirati nekako. To isto unosiš u svoje nastupe, da to ti daje jednu posebnu onak notu individualnosti. Kako si se osjećao kad si došao prvi put u Zagreb s naglaskom i s tim? Kako ti je to bilo? Prebaciti se na zagrebački malo, dođeš u Čakovec, to jest Međimurje, Čakovca? Čakovec. Kako sam se pripremio za gosta, ne znam. Piše ti, evo sam se nisi na kriju. Ne znam čitat, sad sam počeo improvizirati previše. Kako je bilo? Ja znam da su mene počeli govoriti, kaj si pokupio si taj zagrebački naglasak, a tu onak isto ko govoriš ko seljak. Mislim da više se događalo obrnute situacije dok sam došao doma, da je Zagreba je došao, to se znalo dogoditi. Ali mi je bilo onak, kako mi je znalo na početku pobjegnuti Međimurska na nekoj prezentaciji na faksu, tak ti pobjegne neka školska dok si doma i razgovaraš kako si razgovarao. Ali jednostavno sam koliko već, više od 15 godina. 15, ili je? Ne. Ne znam otkud trebam početi brojati. Ne znam, ni ja. 13 godina u Zagrebu. Mislim, dok sam doba treba mi dan, 2, 3, da se opet vratim natrag i pohvataš riječ i vratiš se kod da se nikad nisam makao, a čisto je bilo navika zbog faksa. Nije mi se dalo ponavljati prezentaciju od 5 rečenica 2 puta da profesorica skuži, jer je na književnom. Tako da. Ali ne znam, ljudi vele da sam uspio, da se ne kuži da sam iz Međimurja, ali to je, mislim, da najviše zbog fakulteta. Da. Profesorice, dobar dan, neka Bog, ja bih vam pokazao nekaj, kako je lijepo, malo onak ti bude, čisto zbog faksa. Isto i dredove morao sam ošišati, jer te čudno gledaju, znaš, ovo je frajer. Imao si dugu kosu? Imao sam dugu kosu. Kako to da si se uspio? Imao sam dugu kosu, pa sam onda imao dredove jedno vrijeme i onda nisam više mogao. Ljubomorni su ljudi bili, pa gledali kosu i
Ošišao sam se, da. Išlo je postepeno. I od kad sam se ošišao, bolje mi je krenulo s nastupima. To je, mislim, jesetnica, ali stvarno je, ljudi fizički te gledaju. Da, obrnuti sam u biti. Kosa ti je davala... Kosa me samo kočila. Eto, sam htio reći negativni humor, ali ti si bolje to rekao. Kosa mi je bila ko muž pijanac koji ništa ne radi doma, to mi je bila kosa. Definitivno si se sad, ako sam dobro shvatio, odlučio početi baviti s ovim stalno. Gdje se vidiš recimo za par godina? Koji su ti planovi dalje? Pa, planovi su raditi ovo i dalje, čim duže. I ne volim bi nastaviti dalje pisati materijal, ne forsirati, koliko god mogu napisat ću materijala, trudit ću se da bude kvalitetno, da bude čim više ljudima, da bude razina kvalitete kako je bilo do sad. Ako ljudi već plaćaju novce i očekuju da im bude dobro, mora im biti dobro. Ja imam osjećaj, imam odgovornosti da moram to napraviti kvalitetno, jer danas je četvrtak, vjerojatno, i mogu se dozvoliti da danas ne znam, na primjer, koji je dan, jer ne radiš za nekoga od 8 do 4 i to mi je već svako jutro onak, ok, nema se zezati. Odabri si ovo, napravi posao, to ti je već sad posao. Prije je bilo ok, radim, ovo mi je hobi i zezamo se, popiješ pivo, nasmiješ ljude. To se desilo neki sam sebi malo pritisak možda, jer sad je postalo ozbiljno, sad je kao posao, moraš se posvetiti tome i zato je neki plan da ostane dalje stand-up centar, ali volio bi probati još možda neki videići, neki YouTubeići, snimiti još neke nastupe, staviti na internet. Da se dalje razvija, ali da stand-up bude neka baza. Volio bi da ljudi... Volio bi da me niko ne pozdravi na ulici i da se nikakve te stvari ne događaju. Zna bi da se neko hoće pofotkati ili to, kaj mi je Kak ti to? Užasno neugodno. Znaš, rađe mi poslije nastupa dok neko dođe, podružimo se, pitam od kud si, čim se baviš i super nam je, nego pofotkat se i malo... Ne, mislim, samo mi je neugodno, znači ništa drugo. Ali volio bi ako ljudi već dođu, ako je došlo 100 ljudi u dvoranu, 100 ljudi, da je tih 100 ljudi došlo zato jer znaju da će biti neke smiješno vjerojatno, ili su čuli od nekog da bi trebalo biti neke smiješno, ne zato jer su me vidjeli na Plodove zemlje ili na nekoj emisiji ili sam voditelj sportskih vijesti, nego on ti komičar. Isto da znaju da povežu odmah, on ti komičar. I sa strane možda radim neke stvari, ali da... Zgrade neke nešto. Nek sa strane, crta, sise. Zgrade ne crtaš više. Ma crtao sam, ne crtam, sad sam napravio jednu, svaka napravim ili neka narudžba bila za nekog, za neki poklon, ili poklonim ovak nekome i onda najmanje stvari uvijek ostane doma. A ne, mislim, arhitekturom se baviš ovak sa strane još? Ne, to je trenutno na ledu. A je li imaš koju, da si radio da je sagrađeno, da je veliko, da se može doći? Možeš se... Ovo nije. A ugasi si šparaš na meni, grijanje si gasi. Mislim, možemo upaliti, ali skuhat ćemo se za 2 minute. Da. To se upali prvih 5 minuta. To je to. I onda ne smiješ imati fore o Rominu. Dobro? A kaj si pitao? Pitao sam te da li si, kako se kaže, projektirao? Da li sam projektirao. Zgradu. U firmi u kojoj sam radio, radili smo interijere. Molim? Cijelu zgradu ili? Radili smo vilu Hortenziju u Malom Lošinju. Znači fancy vila sa... Znaš, dok projektiraš neke stvari koje znaš da to nikad si ja neću u životu moći priuštiti, ali gledaš kataloge kao, četka za WC za 1900 kuna. Može to, očito ide u tu fancy vilu unutra. Tako da, mislim, bilo je projekata od normalnih interijera do malo fancy interijera, bilo je par stvari gdje sam mogao pohvatati i naučiti i super ured super ured za skužiti da to zapravo nije to. Da sam bar mogu kriviti, bilo mi je u glavi kak šefica, sigurno baš je šefica. Ma ne, dobra je. A ovo to, pa projekti su baš, ma ne, pa dobri su projekti. Čisto, super. Imaš neki na koji si ponosan projekt? Pa ovo sve kaj smo radili u tom uredu su bili dragi projekti, neki to je posebno izdvojio, pa recimo ta Hortenzija je bila ekstra stresna i poučna, gdje se radilo na 10 kategorija iznad nečeg kaj se neka normalna osoba može priuštiti i čisto je bilo mi fora da ući u neku takvu stvar i gledati kako zapravo neki ljudi, kaj se zapravo sve može napraviti dok imaš nelimitirani budžet i od džakuzije i liftove i ovo i privatne kuhare sa ovim. Čisto vidjeti iza scenografije sve kaj se događa dok neko dođe u hotel s milijardu zvjezdica. I fora, zabavni razgovori od kuhara, šta ste najčudnije kuhali neko ko je došao i platio ne znam koliko tisuća kuna.
Koji su najčudniji zahtjev? Neki Englezi za doručak su htjeli grah. Koji se kuha 5 sati, ali za doručak mora biti grah. Ja sam mislio da su neke pjenice od nečega na postavnici od ničega. Neko nema konkretne stvari koje je teško nabaviti u ljeti u Lošinju. Domaći grah s kobasama. To je bio plan. Dobro, pa su uspjeli. Se baviš još nečem ovako osim toga? Što bi ti izdvojiti? Htio bi izdvojiti, pa volim duge šetnje, preparati za kosu. Imaš mačku? Imam mačku, da. Trenutno se bavim s liječenjem mačke. Prehladila se. Ma ništa. Otkad ne radim, super mi je da sam si mogao rasporediti malo dan više kako mene odgovara, tako da imam više vremena i sa curom se podružiti, neki ručak skuhati i ono. Mislim, skuhati, ja sam više kao glavni asistent. Baš sam nepristan. Znaš šta, rekao sam si opet, Bože moj, užasno mi, najgore mi je od svega kad vidim, dođe neki komičar na neku emisiju i onda voditelj pokušava biti smiješan. Rekao sam si, nemoj, onak cijelo nemoj to raditi. Ali ne mogu ne zbog tebe, nego ja isto pokušavam biti smiješan cijelo vrijeme i cijelo vrijeme se kočim kao ne, i onda ne registriram tvoju foru koja je možda i bolna. Ma nije, najrađe bi daj vrati nazad, ali ide sve uživo, ne može stajati koji izgotovo. Ja sam to vidio ako je neko komentirao ili gledao, možda neko ima pitanje. Možda netko ima pitanje, čak što više imamo cijelo čudo toga, ali sad ako bude fail pa ne bude ni jedno pitanje. Nula, neće se. Reagirali su i šeraju nam, ali niko ništa ne pita. Trebali smo započeti malo sa sočnijim pitanjima. Aj čekaj, otvorit ću tu pa da vidim. A gle, ima pitanja. Rekli su da ti je prazna čaša i da ti dam još soka. Hvala ljudi, to sam ja htio napomenuti i usta su mi suha. To je inače Ana koja je bila s menom na nastupu tvojem. Hvala Ana. Doduše, evo vidiš kad smo već kod toga, njezina sestra je tebe navodno žicala za kartu. Jel ti kad tak često bilo ono da su ti rekli, frende, daj kartu, mi se poznajemo i to? Desi se, skoro svaki nastup se desi da neko, ili nisam stigao, ili nije mi bilo ovo, ili nije ovo. Jer ti iskorištavaju ljudi, Ne, to se stvarno rijetko kad desilo. Desi se obrnuto da ljudi kupe kartu i ne vele me da dolaze na nastup. I onda mi bez veze rekao, vas je 8. Mogu ste, sredim vam, friendovi smo, sredim vam kartu, popijte, platite mi pivu kasnije, okej. Ne, podržavamo te. I to više je tako. Ali uvijek se javaju ljudi pred kraj i uvijek znamo koja je ekipa. Ako lajna postavimo 5-6 karata sa strane za padobrance, jer uvijek ima neko kasno me plaća i stvarno imate ovo. I uvijek imamo sa strane nešto stavljeno. Mislim, ne uvijek, ali trudimo se, živjeli. Što meni je najgore bilo, band, ideš svirat, namučiš se, trošiš novce, oprema, ovo ono, i onda te poznanici pitaju, možeš mi progurati unutra besplatno, a karta je recimo 10 kuna. Može, nađemo se ispred. Ako se ne javim, čekaj. Baš to. Ne, sad vjerojatno za ovo što sam previše brbljio o tome da su to žicali za kartu, će se ljutit na mene, ali sorry, ponijelo mi je. Eto, to je to. 7 ljudi gleda, 6 ljudi gleda, 5 ljudi gleda. 6. A bit će bolje. Kasnije kad krene video. Eto. Iscrpili smo sva pitanja za danas. Nadam se da ti je bilo lijepo. Super mi je bilo. Meni je bilo fantastično. Bilo mi je puno ugodnije nek zbog zavisa. Sjetio sam se. Koja je fora sa slikom ovoga tvojom koju imaš na Instagramu gdje je Milka i gore je Bradley Cooper? To sam za jedan rođendan sam imao nastup u Saksu i dobio sam, ja mislim da je bilo na 3,5 kila čokolade sve skupa, vreću krompira i sliku Bradley Coopera. Je to par ljudi rekao da kao slično Bradley Coopera i onda neka cura uramila i... Pa je, ima tu neke sličnosti. Te ljudi ne zamjenjuju. Ne. Na inbox sam više od međimurske. GMO Bradley Cooper, mislim da je ta varijanta. Odlično. Sad stvarno smo onak sva pitanja prošli, imaš ti nešto zapitat možda još? Pa ništa, inače. Super. Ljudi, je se kaj dogodilo? Ja sam iz Koprivnice. Ozvana iz Koprivnice. Opa, počeli su
počeli su ljudi komentirati. Ste bili vani na stand-upu? Ako jeste, kako je to politika vani u odnosu na domaće? Znači, koja je razlika počeli su komentari. Ok, počeli su komentari ići jako. Ne znam kaj se dešava. Tu prebacit ću ih to. Ok, prvo pitanje. Ti si iz Koprivnice. Super! Drugo pitanje. Odnosu na vani, Zvuk ne znam. ima problema. Jel još uvijek zvuk ima problema? Ajde skomentirajte ako zvuk ima problema. Znaš u čem je problem kasni? Da vidim. Mislim, par sekundi kasnije. Znači, Tomislav Jakšić pita koja je razlika između na stand-up vani i ovdje? Tomislave, nisam baš puno nastupao vani i tako da vjerujem da je vani super. Ne znam kak je vani. Mislim mislim, nastupali smo najviše, mislim, bar ja sam nastupao regija, to je bila Slovenija, Srbija, Bosna, Makedonija, Mađarska, jednom, slučajno. I ako je smiješna Na fora... Mađarskoj si pričao na hrvatskom ili na engleskom? Na engleskom. Na engleskom. Ali oni su se smijali. Tako da bilo je okej. Ako je smiješna fora, prolazi i u Srbiji, prolazi u Sloveniji, ali da prolazi svima u kažem, Bosni. bit će na Sad ono ovisi YouTube-u, od makar mi tematike, ne čuju. od komičara do komičara, kako si odluči, procijeni, napravi. Da, imamo nekih problema sa zvukom na YouTube. Mogu bi na papir napisati. To je to. Znači, nećemo pjevati. Pripremili smo 3 pjesme, ali zbog zvuka, nažalost... Ki je počeo štekat, morat ćemo to riješiti nekako drugačije. Ali očito da radi. Ko zna. Eto, nažalost, ispričavam se zbog tehničkih problema. Sad kad je postalo najbolje, evo krenuo je zvuk štekat. To je to. Taman sam raskopčao remen i upusti se. Dobro, sljedeći put ćemo to probati isto riješiti. Bilo mi je jako drago. Meni isto. Hvala ti puno što si došao. Sljedeći put nam dolazi Mate Janković sljedeći četvrtak. Znači, s obzirom da je Vlatko bio sad, moramo dalje nastaviti sa kvalitetnim gostima, pa nam dolazi Mate Janković, kuhar, TV zvijezda i tako dalje. Hvala vam puno svima što ste gledali. Ovo je bilo vrlo zanimljivo. Otpratili smo ovu odvratno hladnu zimu i se smrznuo od ovdje. Da, parkirao sam usput tu 500 metara dalje. Nije bilo mjesta, svi nador. Riješit ćemo to. Ništa, vidimo se sljedeći četvrtak. Pozdrav svima i hvala što ste gledali. Studio i režiji. Hvala vam što ste gledali ovaj podcast. Hvala vam što ste gledali ovaj podcast. Najbolji način da me podržite u ovom projektu koji sam radim i radim iz ljubavi je taj da se pretplatite na kanal, te također vidite sve ostale podcastove koji se nalaze u playlisti niže. Hvala vam puno, vidimo se sljedeći put.